Para aking birthday na pong Mama Mary, talakad tamo po. King lagyoning ipa ang poning anak ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Hesu Kristo, ing lugod ning Dios at ing pamakisan metong ning Espiritu Santo, manatiliya ke kayungan. At kekan timurin. Kapatad, adwanta king ginuing pakaluluna, karing kekatang kasalanan. Ikang minaus kay kami ban iligtas Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ikang magsalitang mitmong kayupayan
Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, ikang banal ng lugod ning Diyos, Ginu pakalulu. Ginoo pakalulu, Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluan na katamu, at king pangapatawad na ring kasalanan tamu, parati ta sanang manatiling tapat king pamangilala kaya, lalong-lalo na king mayap ng lagyo, angga king idala na katamu king biye alang angga, Amen. manalangin tamu, king kadwang Aldo Novena tamu para king birthday ng Mama Mary, magpasalamat la ring pamilya dari Ramon at Buda Sagum at ing pamilya ng Ivan Santos. Magpasalamat yan naman i Ramon Sagum at i Janet Cruz king karelang tingga pa regalo ning biye, regalo ning kebaitan. Pakipangadita mo naman ing special intentions dari Claret Vergara at Nestor at Ami Sumang. Pakipangadita la naman ding mayang ibuklat mo ring matami ban akit ing dapat ning gamat mo king ning ning pamaglalang king sintinga ning makataong biye. Ing yatong tuknangan mi te pabanalan ne ning gamat mo. Saupan mo kesa ng lugod karing kalam abinye mo, ban ikeng sablang mikakapatad, mirakayanan kami king kekang kanwanan, takman at takman king tula ning biye, king kekang arapan, itiyaduan mi, king kapamilataning ginuming Heso Kristo ng anak mo, mabibiyat magari kambemo at ning Espiritu Santo, metumuking pangadiyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po, kingamano ning Ginoo. Pamamasang iba't kimuha ng sulat San Pablo, Carintao, Thessalonica. Ena kailangan isulat ko po in panahon at oras ang mapaliyari reting bagay. Uli kayo mismo baloyo kingaldo ning Gino kalupanin ning panyatang ning papanako. Potong sabihan da rin tao, payapa at panatag in sabla-sabla. Biglang datang in kasiran. Ela makaligtas uling panyatang na niti kalupanin ning pakaramdam ng babaeng mga anak. Dapat ikayo kapatad, ala kayo king karalamduman, inya na kayo abigla ning aldo ito. Datang ating mapanako, ikayong sabla anak na kayo ni Sala at anak na ning aldo. Tamo para king dalumdum o para king bengi, inya so katamong manatiling makagising, parating makasadyo at malino pamanisip, tiring aliwa. Nakatamo talaga ng Diyos, bang magduso kimuano, none, magligtas king kapamilitan ng Ginoo, tang Yesu Kristo, meteya para kikatamo, pamitamong kaya beno, metetamo o mabie, taman, king kayang pamagbalik, uliniti, ipapatula kayo, at misapsaupan, ang timo ang daratang yo na ngeni, ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Paniwalan ko, ing takman ko, ing kaya paning Ginoo, keting labuad ding mabiye. Paniwalan ko, ing takman ko, ing kaya paning Ginoo, keting labuad ding mabiye. Ing Ginoo ing kakong sulu at kaligtasan, dino mo ing kakong pitakutan,
King panganib ing ginuingata na ako, nino mo ing pitakutan ko. Paniwalan ko, ing takman ko, ing kaya paning Ginoo, keting labwad ding mabiye. Metong mong bagay ing adwan ko king Ginoo, at metong mo ing kakong kapagnasan, kin templo na, saka rin kumanuknangan, king kapilan paman, ban kakong tangalan ing kayang kayapan, at kaptan kayang kausukan. Paniwalan ko, ing takman ko, ing kaya paning Ginoo, keting labwad ding mabiye. Iti ay paniwalan ko, takman ko ing kaya paning Ginoo, keting labwad ding tao. Manali ka king Ginoo, mo painan ing loob mo at eka tatakot. Paniwalan ko, ing takman ko, ing kaya paning Ginoo, keting labwad ding mabiye. Parangalantaya po, ing maya pabalita. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Purihan niya ing Diyos. Alleluia. Ing ginumanatiliya kay kayo, At kekaan timurin, pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Juan. ligaya keka o Ginoo. King panahon ta, mintaya i Jesus king Capernaum, ing metong karing balen ning Galilea. Tiro nala ring tao king aldo ning Sabat. Meniglola ngan king pamanuruna, uling ing pamagsalita na ating kayupayan. Ating metong alalaki king sinagoga maki espiritong marawak, kinulisak yang masikan nga na. Nanoing buri mo kay kami, Jesus ning Nazaret, minta kawari keti, bamukeng lipulan, balo ko nung ninuy ka, gika ing banal ng tubod ning Diyos. Nga nang minutos Jesus king espiritong marawak, manahimik ka at lumwal ka king lalaking yan. Bitbat ne ning demonyo ing lalaki king arapanda, linwalyakeya at ene penasakit mang bitasa. May nga pamulalala ring sabla at ngara king metong at metong. Nanong klasing pamagsalita yan? King mit mong kayo pa yan, ayoyutos na lang Jesus, ding espiritong marawap at maminto na laman kaya. At ing balita tungkol kang Jesus, mikalat king sablang sulok ning lugal ay ta. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurihan keka o Kristo. Maya pa abak po, Maya payabak po naman. minsan kayari na ning misa, kalupok yung kwarto ko, ugali ko po check ing cellphone ko. Nyang kay ikit ko, atineng mga 5 call ing meto nga number. Number nening dating parokyano. Kay bat nga na ketang akit kitang atin yan sinenda text, among pwede ra ko pong pakausan at pakisabyan. May kalimaning aus. Ngeni, kabang lalawin kitang text na, minaus niya naman. Kanam na ning aus ita. Peki batan ko ne. Nano ita sister nga ko. Kabubuklat na pamuning call na mga gane. Talagang masakit ing panamdamana. Kasi itang babaeng ita po yung asawa na, bala mo puto lang palipit emuapi kawane, tang makanita. Gagaga na among meko ne po itatang nito nga na. Nano nga ko, di ba kasi kanapan yan? Anak ka pa itatang nito nga ko. Opo among mayatakiya po nga na.
So gaganing gaga, bal na sabihan ko nepo, uling gagagaying babay. Talagang may nga di ko, Lord, turo mo nanong sabihan ko kening tao ngayon ni. Kasalukuyan, mangagaya po, Lord. Nano po ing sabihan ko kaya. Kaya po kakit, pero king kanako pong imagination, Lord, masakit yang masakit panamdaman. O ita, king kanakong pamangati, uli sigurong ingapong Ginoo mayupayaya at ing kayang amano mayupayaya naman, may kapagsalita kung makaibye konsolasyon kaya. May kapagsalita kung makakayap king pilublubana. Kay ba't pangabagya, medyo bilako nitang sigok-sigok ng gagaga, ang gaking nga nakanako among salamat po king pamangamano yo. Ipas no nako na manibat na po na mga gana ko. Ako balo nung ninong pakisabihan ko nga na. Agyuya yan sister nga ko. Ingapong Ginoo, binyene ke kayan agyume. Watuto, balo ko, may ngari kong tinape palipit na emuno api kawani. Talagang nung nuka rin yung metong at yuya ka rin yung metong. Anya talagang bala mo talagang inuyat lang midikit. Anya masakit para kaya ing biglayang mawala ing kayang kaluguran asawa. Ing amano ning Diyos, yan po ing kikatamo pong dimdam king ebanghelyo tangeni. Mayupayaya ing amano ng Jesus. Anya pati ing demonyo bitakutan kaya. Nga namong sinabing Jesus, lumwal ka ken nga na, manahimik ka at lumwal ka king lalaking yan. Bitbat ne ning demonyo ing lalaki king arapanda, linwalya keya at ene penasakit mang bitasa. See, the word of God is powerful. Anya, potang rugong ating kong panamdaman masanting keng sarili yo, nung ating ko pong Biblia, mas masanting buklat ye, lalong-lalo na ing bayong tipan. Sigurado ko po at paniwalan ko, mayupayaya ing amano na ning Diyos, ing amano ng Jesus, at dinanakang masanting panamdaman. Inya, ing egana-gana, milalakongan upaya kapamilataya. Whenever you say something, sana amano yang iba't kingapong Ginoo. At sigurado ko, makapaldan niya king ninumang makaramdam. Amen. Panalangin ning balen, Ginoo, pakiramdaman mo sa ring panalangin mi, balo mo ring kekeng pamangailangan, dapat kailangan mila namang ibalangkas ding kayadwanan mi keka. Ngaming manalangin, Ginoo, itabi mo ke kami inganggang marawak. Ginoo, itabi mo kaya kami inganggang marawak. Para karing pamuntok taking gobyerno at king pisamban, ba nakilala ra ing katang panamdaman apamangailangan at kapamilatan iti ing bagay tuto para kaya katamo ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itabi mo kaya kami inganggang marawak. Para karing miyembro ning kaya katang parokya, abinang mangailangan sao, ban maging makabuklat lapilobloban king grasya ning Diyos,
Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, itabi mo kay kami inganggang marawak. Para karing pengari at anak king kekatang parokya, banatalasas da ing mitutugma ng tagimpan ning metong at metong, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, itabi mo kay kami inganggang marawak. Para king balang metong kekatamo, ban parati tangating kamalayan at tatanggapan kingi Kristo, tunay ang atsuking parang tang tao, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, itabi mo kay kami inganggang marawak. Ngini po adwan tamang sarilitang kapagnasan. Salamat o Diyos king pamakiramdam mo karing kekeng kayadwanan. Emi parating atatalus nung makanano mong ipagkalob ting ke kaming kapagnasan, dapat abibita sa aming tanggapan mila o tinggap mila kapamilatan ning balugbog mit mong simpatya. Kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tamo po. Mipuri ka ginong Diyos ning meto sikluban, uling kingke kang kayapan tinggap miya, ing tinape ang pamikeka, tinape abungan ning gabon at pipagalan ning tao, ban para ke kami maging tinape ning biye. Mipuri ang Diyos kapilanman. Mipuri ka ginong Diyos ning meto sikluban uling kingke kang kayapan tinggap miya, ing alak ay bat karing ubas at pipagalan ning tao, ban para ke kami maging inumane ning biye. Mipuri ang Diyos kapilanman. Manalangin kayo kapatad, banding kagatamong daon dating tinapi at talak, matampang tanggapano ning Diyos ibang mayupayang tuto. Tanggapan niya sa ning ginuiting daon karinggamat mo, kinging kapurit kaligay ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan mo reting ain piniliming ibat karing kekang dakal akalam, manano na sanang deting misteryo, apagmanalanda kami, at tayran papunta king alang-anggang ligaya. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili yakke kayo, At kekan timurin, iyat nayo ring pusuyo, makayat na no king ginu. pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati, at numan karinoy pa, Diyos kingalanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Ya ing kekang amanu, aking kapamilatana, lelangan me ing meto yatu. Ya ing talapangabos at tinubod mo, ban ikabos na kami. Inyasat kapamilatan ning Espiritu Santo, mi katawan niyang tao at mi bait king Birhen Maria. Ti parana ing banal mong kaburian, ban italakad ne ing meto nga banal abalayan para keka. Inagpano ring gamat na king krus, ban sintangane ing kamatayan, at ibulalag na ing pamanyubling mye. Ulinita, kambering sablang koro ring angel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, lain makyabe kingalantok ng dang pamamye kapurian keka, ngaming sasabi, Banal, banal, banal yung ginu, Diyos sa mayupaya, mit mo yung banuating yatu, king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan,
mapalad diyang daratang king lagyuning Ginu, o sana king kakatas-katasan. Tune kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sariting ayin king Espiritu mo, ban para kay kami magawalang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Baya mi daon kusang lubking pamaylasat kamatayan, kinuaning tinape, pepasalamata nakat pinuri, pirasone at binyene karingkayan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiyain kanakong katawan, ami daon, para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinuaning kalis, pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, pinyening kalis karingkayan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakun daya, indaya ning bay talanganggang tipan, amibubu para kayat para karing sablang tao, ban ketami patawaran, laring kasalanan. Daptan nyo'y tiking pamigaganak kayo kanako. Ipasyag taya ing misteryo ning kasalpantayanan. I Kristo meteo, I Kristo sinubliang mebye, I Kristo datang yang pasibayo. Ini ang hining gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, daraon miya kay ting tinapi ning biyating kalis ning kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metuyatu, ban biganap ya king lugod, kambe ng Francisco, ing kay kaming Papa, at ti Florentino, ing kay kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynaon at maninayang subling mye, at ding sablang miyang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bialanganga, ban kaya be ng Maria, ing Birhenin doning Diyos, kaya be ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kay kabaning panahon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong, kay kanganak king kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kayo'y pangmayupayang tutu, kagom ning Espiritu Santo, pupurianda kat parangalan, manggaman king alang angga. Amen. Anting meto nga pamilya, pangadyan taytang panalangin at tiro ning Ginoo, kay katamo. Ipami at syukabanwa, misamban niyang lagyo mo, datang kay kami ing kayaryan mo, mi pamintuan ning lub mo, kay tisulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo-aldo, ibiyem mo kay kami king aldo ngeni, ampon ipatawad mo kay kami ding salami keka, anti ing pamamatawad mi karing mi kasala kay kami, mga emo kay paisaul king tukso, nunay ikabos mo kami king sablang marok. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kaso paning kay kang pakalulo parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kay kaming talapangabos. Uling kay kaying kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king halanangga. O ginaming Heso Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko, kay kayo ing kapayapan ko babiye ko, kay kayo, emos sa babalikdan din kay kaming kasalanan. Nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan mo yung pandulugan nagpangking kaburian mo,
ikang mabibiyat magari, manggaman king alang-angga, Amen. ing kapayapaning ginuman at tili sa kapilanman ke kayo, At kekan timurin. ipakita mo po ngening mikakametong ta king kapayapan. Kordero ning Diyos, sa milalako, karing kasalanan niya to, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Kaluguran kong kapatad, oy ni Ihesusing Kordero ning Diyos, ing milalako, karing kasalanan ning yato. Nuan laring mayayahos king apuna ning Kordero, Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat yakas mi nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banala na sakramento. Kaluguran da ka, may king sablang bage. At pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ningyening penandit, tera kaya tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari, at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, tatanggapan miya ing sakramento kapag masusyan king kapigaganakan king kamatayan at pangasubli ng mebye Kristong kekanganak. Manano na sanang iting kalam, idala na kami king alang-anggaming kaligtasan. Iti yaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatiliyak ke kayo, At kekan timurin. bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu, ing ipa, ating anak, ating Espiritu Santo, Amen. umetana at isundo ing pamanuki king Ginoo. Salamat, Salamat King king Diyos. Diyos.